prijatelj kanala DBDexi. Zajedno sa njim radimo Dragon Ball sinhronizacije, link njegovog kanala je u opisu ovog videa. U prošloj epizodi šta bi se desilo da je Vegeta poslat na zemlju? Frieza i njegovi vojnici su došli na zemlju u potrazi za zmajevim kuglama, ali su se naši heroji vratili pomoću Bulme i Shenrona, a sada stoje pred velikom prijetnjom koja im je oduzela život. Šta se dalje desilo, saznajte u nastavku. Prepare yourself, Dan Saiyan. Frieza se iznenadio što je vidio dva ista Saiyanca koja je već jednom ubio. Krillin, Yamcha i Ten Shin Han su pratili njihovu energiju i kretali se prema njima, iako su znali da nemaju puno šanse protiv Frieze. Ali svejedno nisu mogli da sjede skrštenih ruku dok se bori njihov prijatelj. U međuvremenu Frieza je pitao kako su uspjeli da se vrate i da li su iskoristili zmajeve kugle da oni budu besmrtni, na što je Vegeta odgovorio da nisu, ali svakako jesu iskoristili zmajeve kugle da se povrate u život i da su sada samo obično kamenje. Frieza u tom trenutku se veoma razljutio i rekao da im neće oprostiti za to što su uradili i da nakon što ih ubije uništit će i cijelu planetu zajedno sa njima, tako da se više nikada neće moći vratiti. Vegeta je pitao Kakarota ko će prvi da se bori, na što je odgovorio da bi Paprika Namikaze bila fair i Kakarot je pobjedio. Vegeta se pomjerio na stranu i gledao, ali tada je Kakarot aktivirao Kaioken i napao ga. Frieza je izbjegao, ali nije mogao da vjeruje kolika mu se brzina povećala kao i snaga. U tom trenutku se prisjetio da je i Vegeta koristio istu tehniku zadnji put kada su se borili, te se nasmejao i rekao da je beskorisno šta god pokušali, ali Kakarot je pojačao Kaioken na puta 10 te je Friezi održao borbu. Frieza je prestao sa šalama te se napunio u punu snagu i napao Kakarota, koji je u tom trenutku prešao u Kaioken puta 20, te je uspio da izbjegne taj napad, ali toliko korištenje Kaiokena skoro u potpunosti mu je uništilo tijelo i nije mogao da izdrži još dugo u toj borbi. U tom trenutku ostali Z dvojci su se pojavili, ali Vegeta je rekao da ostanu sa strane jer je sada njegov red, te je i dodao da brzo izliječe Kakarota sa čarobnim pasuljom, što su i uradili. Tada je Vegeta stupio u borbu sa Friezom. Frieza je rekao sada kada je u punoj snazi nema šanse protiv njega, na što je Vegeta odgovorio da ne bude toliko siguran i da će se stvari uskoro preokrenuti. Ovdje ćemo da završimo ovaj video. Šta vi mislite o ovome i kako će se borba nastaviti? Ukoliko vam se svidao video, like, sub i komentar bi bilo velike pomoći i bio bih vam veoma zahvalan. Pozdrav!